Gabi tu manggabi. Jadi bagi dua nabi yang ikon naunggo tulai kuru tu bereku. Kita tulai amang bungai ma patorako. Gabi tu aja nabi gabi.
Ibu Tuhan itu mata diwata. Masa sekitar itu mau dibilang harga skor parat. Mau tutup satu paksa oleh polisi JPI. Asa si Didi besar tahun dari rumah. Soalnya diurus lagi terpasahatan amat diwata mata nama komunikasi. Mau tutup inah atas yang kami. Hula-hula, bonanyari, hula-hula nama-nama lagi, suak-suak lang. Hula mengenai ini nomor itu kami nama. Kasuhan dalam dokter itu puasa dulu. Asa daw baju hula jangan misal panjang rajai. Asa anggit baju tu. Mau itu kita pernah misal haduan kami budi yang nomor itu betul panggabian. Baru hang risau atau orang namanya kapal koron dalam boras 10.000 boras printer aja bi asrap atau sebenarnya itu asal tu mah kopi boleh bawa pasalongan kira kalau tidak bisa lu nak kapal koron nak buru monon ujul nanti kita selalu nak jak apa ngomong raja nami inam biasa mu nak adat ima di pasar matoni dengan nami nak buru monon bas itu tu uli ada yang kami Roma na kamu selalu na hula-hula nami hula-hula marpaum lo pernah niari marpaum hula-hula orang-orang di marpaum lo hula-hula na ko kalau sudah mah udah muna tahe mula tukar aja nami dinarohan para kali muna dinalamar para jai 10 jadi ke 10 sebenarnya dinalaborat kita dinalaw mana-mana hula-hula ka asa mangarari kita termobi di amu bere nami di para Jabaro do di Lumul Tio ala tortor do mga Jabaro sa mga raja mo ama pa din kami gabi mo dinalaborat kami dinamanubanok pa ima raja ni hula-hula nami raja Imar Paul dinaksiko pinasaan na sila ada pagkalimon itu kami pinapano nila po na sila ima inong nami o kumega do pada namin ay maganda pasal kami 10 dari jauh bisa bisa selanjutnya raja kami orang berkata itu dengan dokter raka ina bulu minggu di sosok bulu mulut sorry kena pasal kami pada mana sombong ada seperti mengalir pada seperti itu nah amat terima kasih menunggu pasti
Las rohana dirajakan Nuksa tabur keundangan nami Udara seperti teman 55 tahun ada kita semua tahun Naburuhan dan kapal lagi Nakpelajaran pasatanya para penukurai Ima Tuhan Asiban Sahat ima siwa buat dah tu pergi lewat taman kama juta tagalas kota hita siap kamu tidak amat dongat tu doho boru bere bere upasatami pakare nopomu jadi pakatay mahita amang boru gawe jadi gabriel mah hirok na tua gokon desi pay mau jujo si lusa di gokon doho jujo muna ima di naung jibolo saur matua na puru nami dari nok salpu rolo hamuna pagohot tuhami tulang hasibuan dohot hula hula na paraparagi hasibuan abang boru dilas ni rohanami di nang bui saur matua ima puru nami marang na puru nami sejudo muna lunga sahat tami di poguni alamam muna na marapang na barjualon sigongkom na sa pangisinaw adong rohu kami na king nung ako pasatan ito muna songon boras ribur-ribur ima boras pir dohot eme na marluto amang boru na dua-dua asa pirmen na foki bahul-bahul pasalongan pirma to din hamuna pergelengon nami secara khusus keluarga besar sila juta lucu-lucu matong dihamu akadaran ni pasamohan so kanau dia kanadingnan jadi gabesia mahamu ko parang ni napuro nami boto na biasa 10 ade emang boru 10 tulu bawah pitu boru sakit keramung boru dah baru no persanggo mama tu pahupu si anak pitu sakit sada persanggo mama tu pahupu si boru 12 sada ma tu nini 10 sada tu nono 14 sada ma tu eda ni napuro nami manang boru nami 15 sada matuhamu na mahamaranggi ima amang buru na binahina ima bolo siap tulang amang buru wa kahira sikop ilalang amang buru moro nang dopesa buhi mas patulayak kita Mola ate mola
letuk songonido be nabui terpasatami siap tulang dohot siap kulahula na marangi ulos nagajak si torok rabu anggia matong marhite di itang yang nami gajang mabarita gabe gajang barita horas di amuna aka markelengon nami tu aka ari na mangiut na naik si tangihonon nami amang guru mono nako kamu tu dulu dapok matong di hamuna pabaga na lomak tuat kamu tu toru jumpang mali hamuna mual natio asa patikin na hujur tutongan itapian marak tu dia pihak mangalaka sudah bangunan nami juru-juru matong aka dalam di persaudan nanti yang di rumah bergambat yang di soko rumah gabi atong na puru nami saat tu na saur na tua gabi apa to kamu na koparan na aka na amang buru songonima alain aking amang buru adorakso pasatan itu kamu kakek kubegi era kubo teman na gabi arong aka perputaran natuari nama dia raja hita ima tu hula-hula berbau lohot tulak kasih buat aku kau tu dia wina alai yang besar begiau nak kik sia muna gabe dipanggilo ima berbau naking di tongani alamanon elu pamuna jadi nggak diulah kamu naking buru mau natin raja namin na tulak so dia na bodari marumpasyon olo dito raja hula-hula berbau nakin di punya laman marupihamu anang guru pinaraja baru bukan di raja namin alaya ano to pakatong namin na papuhoni kira kalau selasa namin magputari mo tulikan doon di raja gabe ma amang buru olo naksong di raja namin ang dihamu tulang namin ada anak to raja ikon bagas namin ngasong di panginoon dia parsiduri mo gula-gula namin kakawagpaw sisa dah hamam turang namin raja gabe amang buru gabe iro ulang gabe anong gabe salah untuk songoni benaking ulos nagajang nabuhi terpasatami mangulosi badan muna may yang mangulosi tordi muna ima amat tari batama asal horong masoni tua titip mana tinopa hulung lais di rumah tuk songoni be nabuhi terpasatami siat tulang dohot hula-hula na marang ya siruan amat tari batama tong napasi kompon paso-paso upasatami na tuang mangguru itu dahok siro horong na mula di matuna tulang namin marga kasibuan dohot hula-hula na marang marga kasibuan salhuna dohot perhubungan raja namin nuksahat kamu tu pengeluaran namin tumbasrohan namin itu di dalam dohot kodok namin sakay pares kalau marga kasibuan ima di madupahot ulat adat di paksa kemadon ni irong nami ima na boromuna nung timur do taruh di akan sampai raja namin nung masuk ke pesat kamu ulos adat ima di parkir lengoni Tuhannya nak kormuna pasti keruk ke itu romahan pada kormuna ima kamu kormuna marka semadi tak keruk pada kormuna ema satu ada sebanuhum nai marka kamu bulan-bulan nami raja nami mulai tu pun sepuluh darjah besok pusat semadi itu rohai marka kamar sabba selalu nah merobohkan bulan-bulan nami marka sibuk tumulas na orang raja nami gabe amang buru gabe jadi laksani mari kita selalu dan marmatu benar-benar pernyemput ilok ka upumega buruk pau dan warah maham mendapat tulang nami warga sibuan do hula-hula ramalan korban nasia ina labar soban nasia babe kamang kodak soban mau paru Bye.
Iya. Bisa sobat. Bersama taruh konstitusi kita sobat. Bersama. Oh. Mau orang itu semua ini masih balik untuk orang yang namanya pasal seperti kalau muna, kalau pada mau muna mana kasih balik tak. Kayak tu kena kulit aja nami. Dia betul betul menggoi dia sebutnya ya kapasal pasal. Hebat itu Apa aja nami? Sakami kalau berbanding kita pastanya berada. Muna manopahami tulang dohot hula-hula na paraparang dia sibuan. Nunga tuksun las ni rohanami. Nau dinaringgan na pinasahak muna soba muna tuhami. Idok na dua-dua mengburu diutur dah kalaka makadabu ibeng-ibeng. Dinaroha muna manopahami tulang dohot hula-hula na paraparang dia sibuan. Berbunga-bunga tangan kami di bekamuna dohot hebeng. Dohot na mengburu siap kami tulang dohot hula-hula na paraparang dia sibuan. Martangiang na gomos mahami atok tua mata di bata. Dihamuna seluruhna keluarga besar marga Sibajuta. Asa jumpang madihamu akan marbarangi di dok na tua tak pulang isi baganting main na di dodok ibarintingan. Dihamuna akan mengburu nami na marbarangi. Jumpa matong dihamuna sada niroha dohot las niroha. Ay takas doh beri kami hamu marsi pairingi. Marah itu. Songoni ma dihamuna akka bere nami dohot akka ibe bere nami. Wala tu marah jalan. Siya kami tulak kasibuan las rohanami dinabuhi di patu pahamuna adat persarumatuaun ni naburu nami manang buru nami tupe songoni pangalahona diarin oksalpun matataruhon naburi manang buru nami pangiruan nami dihamuda saluhuna koparan ni naburu nami asa jupang matong dihamusan itu tua asa balitang mapagabi na tinaptabuan arimuna no gabi hamuna koparan ni naburu nami mono takas samu marsi paudul asar hornai masongi situ tua asa baru mana hantu duduk mana rubian horas mahali tulang hula-hula na mana dia Tuhan di mana majalo sobamuna di pasikup Tuhan tanatong dihamuna na mga leya amang buru asa sahat na sulu sahat tiro di tumutian nunga sahat di batu pahamu hadat persarumatuan di nabduru nami asimat tongorhani di bata dihita na marhula-hula sahat mahita tu perhorasan sahat mahita tu panggabian mahita di ramu di Tuhan songolima hata mulai apa siap kami mengburu. Wala tu marah jalan. Jadiasa kami marah kami situ. Jadi tahu juga lima mengburu. Oke. Anak pandai nami. Sadaru ito sa mga naik ang gua ito sa mga dua ilo po na puta di hita. Doon tope tabay tagalas na hita na. Laman daw ko ka tagabigabi at horas tu raja ng bunta maragas majuta. Pasaat matulungan. Maralu sa mo. Ilo sadama. So ni mani amu buru na ni mere na bere. Padulog di mamong baru.
Oleh ate mak, jadi soni ma raja yang buru nami marga si majuta. Raja nami. Amang buru di haroro nami idok na tutua boko si be mau juju si alusan. Di komuna tuhami. Oh na tulang lubis. Tulang narahu pasari hula-hula na marawarangi. Lubis. Nunga di sok kami amang buru. Nunga masih padupa kita di jolo jabu muna na marapang na martulong. Paratarannya no parataran di buru. Di gogong mana sa isina. Anong buru marhiti haroro nami ba sa tikyo di bobo di nang soruna dua. Ima na buru nami na hinan. Amang buru los di sa dalong mga pasatong mo ada na hupar. So badi ada muna Tuhan hula-hula muna. Alani amang buru di haroro nami di buat na tulang muna na naki. Bora si birito di doho eme na marludu. Mawala tu soni pe amang buru na bui pasatami las maroha muna. Asa hata ni wara si birito di naman dokon na sa pirma ko kibaw pas salongan. Pirma tadi muna mga to por siguri tadi na hubong kami do ibu niya kinatulang muna luju madi hamon na niya kapangamuan. Terlumoy man ang soni eme na marludu yung mga buru. Ludu mapanggabi ang pahorasan di hamo. Asa eme sita batu maperligo man si boro. Ibatama si liot dua. Luhut na ita sa luna na maruluburu di paroro. Satu botian. Tintin na tinoba huruk manalis di rumah. Tu soni pinabuloy pasatan bor siguri tadi do eme na marludu. Pasal tu mamate bata di gohi madi hamu ena konami nabat jalo. Alani among boro marhite ulota ima ada abata hotai na pinuka puta si dulu tubui. Perjolo mamong boro hadaw kami. Ala nakingan ni sisue do konsep. Aturan na nakingrat do hami do ula muna ima tulang robo muna marga basaribu. Do ula muna ima mapau. Iya nakonan marga mapau. Do pangido muna di na maria-ria jahi dan natari. Sa salubong matabay na asal magsibuk kita teh. Kamu pito jamok menjalo hampe sikuk mampasato tuhan muna. Abang buru na perjolo si pasato namin siya kami tulang naruh marga basaribu 5 lembar ma amang buru. Sonong mapardoding na moro tumaon nahurang budita masih paturut-turya. Saya ma pasago mamatu anak salu na tolu. Baru pasago mamatu buru. Dungi pasago mamatu pahopu siya anak. Pasagawa mga tubahopu siya buru. Amang buru, kung adabot dua na buru namin na hinan, ima na toras muna inong muna. Nung amarnin marnono, pasagawa mga tunini doho tunono. At tarsoni may buo pasatay ng buru, mulong mo lidi hamu, asaw pasatay na uli na rin Arong masalay na tulungahin, oh kuya jangan berbaikan. Masuk anak sule. Mati nabi suami, kalapan ukuran lihatan. Patahi jalan tu sadoi, jalan aku ngalam pas bermaroban. Kasihan hutali pembahit, jogi mau dong kewarna. Kinahinan rak mado ibu tona. Dungi sada man pasago matu anak. Sada ma pasago matu buru. Sada ma pasago matu pahopu anak rohot nini. Enono. Nini. Baru na sada ma pasago matu pahopu sa buru rohot nono. Tarsoni ma buru. Maulidi do rahmon ang buru nami ni basa tikyo. Wala te mora jada mi. Molo tu soni do sikop dari baraja hantu di do haran macam. Boleh tu mak, soni mak, ai bagi. Alana bertangga-tangga dan bisa di mencalonkan godang oh do. Hingga bani sisi pembahetan dohok akhirnya sisa
Betul-betul bisa deh. Jadi itu dia lekor ni habis ada. Asa masih patutan. Siakan perjolo tonggo 5 ulos. Doraku memburu. Itu salipas satu manuk kami lit 10 manon. 10 lah nama merangki. Alagi sema goparan siakan iman nona perjolo manjalo. Dungi pas sago mama. Tuanak ina buru naji na hina. Dungi tu buru. Tupaho pusya anak doho nono. Ini tupaho pusya boru doho tu nono. Soni mano doho sian. Ima hula-hula na marawarangi lubis siya puda na kiyani. Jadi maksud tu terlalu mobil tu lek komen marli. Atu orang gak usah sinakiyani be muse. Lu sama lulu muse. Betul atu ke jole. Jadi mula tema. Ai semajalo sa sakay sa puda. Naruh aku toho do nero mi alai. Toh ayam gulu dan bertidur nakin nang gusi tapok gulu-gulu rada nami posroham ilu nami alai alarong du ke kiling niat katong kanikon noay na sudah po urus papos maroham Dos matahimu. Oke. Maka Allah lae atur oleh kumana sa pulo na i. Unang gabi mangoroy. jadi ulang daw kita ulang Iya, Lubis tulang naruh nak kipas seribu hula-hula nama-nama rangi lubis. Anong buru-muru soni berumang diulos dalam diperhatian tabiasa kami itu hatta nawoy pas hatam itu hamu maulosi badanmu namay. Alay ko maulosi tudulmu pas maruhamu bolonan do hamu ditamiang nami. Asangge di pas itu hatta hamu na nung napitik sarmadua amang naburu nami na hinan. Alay mangidu mahami itu hamu kaya pinagparna tunang poso. Asadabok di hamuna son natutua balgay na tingi rumah balgas tingi sobo yang dihamu sa lubuk na 5 bona tulang namin lubis tulang robot pasaribu dohot akan bulan-bulan barang-barang terus keraja namin tumlah situruhan namin akan bawa pumo pinagparni kakaburi mo rin ninong rohamu itu mengkoi ko namin
di mana batu paun adat di paksema tuau ni penong nami hami udara seperti penong nunga tunduk ko hanami tulang nang bulan nyari tulang robot ko orang lagi marga lulus doho pasar ibu raja nami baik ma kodam coba nampak pasar batuan ni cuma ni kena buat pasar kan sekapau mata tu. kas mau kan dari di masa nami laking adong hubok kami songon eme na maglukod doon poras bir asa firma po ibo-ibo kapasalongan firma to di muna sa doon na juru-juru manang karong eme sila berdua mapahinuman ni dekano ko debata matong sinyo tua luhu mahamoji uduk niya bang guru oh langsung mauhatau kami na si gubernur nasa tu kajaitan uduk niya bang guru hobar tu makadilta diri raja pangarapoton na bulan sekali hula-hula na poso lima na arsen ni ulos orang dari pesanan nami jadi yang kau dari bayi da molos yang hula-hula na poso purba da dirasa tu kerana lalu dua bulan lalu dari aku kawan lima jadi wah atau kamu mati kegiatan lang bawal silang itu lang Lima di dapat sudah hari-hari ini buat aku dia masih Rodo kami hula-hula mula marga berjaitan Dor
berkegiatan berpengalaman orang kami. Jadi di kamu orang guru uang kami do berspil do dengan itu. Firma kami kantor mau calon. Firma kami calon. Tujuh cuma ya apa ngomong. Ini sudah tua mah paling gomar ni sekitar mau. Dua sudah tua. Dong selain dari bawah. Soalnya jadi songon tangga tayo na udari ulos kerja kami 5 lebar mangguru. Betul lah. Jalai dari mangguru kami dari tubuh kami. Betul lah. Gabi. Mama guru. Masuk. Oke, soal 5 mangguru ada. Betul lah. Pada time ada. Ang lulus ko. Alalay pasaton. Ulos na dagdag si Toro na pumali. Jadi boleh hati mak. Dagu si Manumuni, pasaton ulos sa amin tu. Iba, pagkaliwan nari. Jadi kalau bakal terus saya tahu baru di pasangan di Malibay nanti asal nanti Gabi. jadi soal 5 ang parbusik bolo kayo dari son ano bolo Ay, ako pa din, marunong ko na. Gabi, pa.
Suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan. Kalian mau menulis itu di mula akan tadi batalo. Hari pos maroha muna. Bahida kau lotot di buleni imana purnami. Kesaat makan nulis saat makan naringan. Wah, kalian asa titi mana tinobat orang manggo langgulang-gulang. Mau tu pisau ni. Nah tu pak udah siapa ngobat tu pahami. Sian ulah na poso pun baru pacetan. Tu hata manggo ibat sepatuna. Wah, ada yang mau kurang. Hula-hula na poso. Ima surat ni Apostol Paulus pada waktu Hulia Filipi. Filipi 2 ayat 2. Sauron tinggal kalian kamu. Kuhi kamu mahala mas nirwakon. Sadama paroha kamu. Sadama olong kamu na. Saroha sa pikiran kamu. Orang ini atau nani sedulo na poso. Oke, asaroha. Ya upal musika ni. Ya memang. Alanong selesai lo ulong kami ulong sedulo na poso pun baru percaya. Anong doha din ito mantap tilahum wal tiyo dinaik panuatan baik samang na tiyo mas anong kuwatahakan Firma Poki bal-bal mapasalungan. Firma terdingun dan lucu-lucu kapan apa dari Abang Boru, soal pakatan namin kita naftari. 5 lembar maulus. Saya nama itu saya namin itu guru namin. Saya nama itu paupu namin. Saya nama itu tulay namin. Saya nama itu perpumuan tunaman-naman nilai namin. Saya nama perpumuan tuburu na boru na. Atas soal ini pernah diurus di buat kami Abang Boru. Itu ya nakun yang nabur namin na. Sonrodo kami matangwal sar di Fiotang. Matangwal ng si Magjuta. Jadi dari ngotulus na iyatay kami natatay na Maria Raja imalo Abang Boru siguro na. Jadi kung sumabia pe urus na ubak kami balas laro hari
Kundi mo, para mo, alay, ang mga Panginoon namin, kamu mga turod, hindi mga Panginoon namin. Ano po? Kung sa paper jong-jong namin, orang kami na jong-jongson. Ang hatay nito lang muna mga kami sa lalo. Gaano po ba? Jadi ngulok ko kami na tinuras namin, malibar pasatong namin ko ano. Jala mo mga tuwang sa lupa. Gaano po? Jadi Panginoon namin, tuwang parmusin namin. Teka mo medyo naguna amang sabar mahal pinang. I
ada di pasar Kaltong di Nami Hami yang dulu tahu dari konsepku ada nami bu kasih roh dari kami berseparti keluar di paharo merasa lupa karena buina nabi nasamu ada orang dalam ini Tuhan akan anak kamu sudah hadir di dalam orang memahami mendapatkan bulan-bulan kami taksokan mata bicara kami baik mama kontak soba nahobar musik di batu hati Yesus aina Elohiba Sona hidup naik Haleluya Haleluya Haleluya, haleluya, Yesus. Dia kabur laut danau mani kondisi wasudehita Siana Sakoani Haleluya Haleluya Lumahe Yesus Haleluya Haleluya Dari guru kami, ada orang masuk batu kami, kami kamu ulang-ulang jadi orang kami nasionalkan itu tua. Lalu nama satu banyak jaga di Rubin. Harus mau nama kali, harus mau nama jalur juga jalan mau nama kali. Masa itu masa itu udah besar jalan juga sesudah rion. Ketua tuh masuk seliling-liling nak. Tuhan mengatakan, lama segitu, pada umat asatan.